Horas, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur tabu sisihanami nasyam sogoton mariteri gapan siganu pari. Paima ijalo hita hatani nebata naga beri gapan bata bani sadarion pasada ita urtamar tonggo hita. Puji-pujian malas nyuhuri sombah konur nami hubamu Tuhan. Bani ganup biar layakmu atong-tong ipatal raham ibagas perguluhan nami. Marhitihon ini mana mamasu-masuhon asehaton malas nyihur parguguh sonai age semangat na baru asih bani panurang sogoton pe ibagas pasu-pasu munagukan dirindo kumahan nami silma mukah parguluhan nami asih patape hampar lebih tanganmu Tuhan masuk-masukan nami jana masih marhiti hatamu torang apa pikiran nami menjalani guluk nami seganjang mudon ibagas gorenak mutu Yesus Kristus nami celam rapakon tunggu nami amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siya marianan bani panurang sugot meron na bu isisihan nami marhitihon ni channel YouTube on digapan si ganu pari batang bani panurang sugot meron Jumat tanggal 21 Januari 2022 Aima tersurat bani buku Psalmen bin 21 ayat 10 tolu das kubani ayat 14 nama katahon senon jadi hupa turut ma ia bani hengkeng ni uhurni gabi ihut rosuh ni uhurni ambi tahu itangihon bangsaku anja Israel mardalan bani dalanku ongga dohita makatahon sunan manosal doa makawani nuai manosal doa memilih nuai manosal doa mengurupi nuai totu rasa nasi sunaya itu bu halani adung sada malas nyuhur naduk ihur cahon kita hubani hasomanta tapi ididah kita ahana bina henta ai lang maparkorhon nama dear hubani parguluhanni ujung ni gabi adong mapanosalan nato tu ulang sopak terjadi ai bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo gabi adong mapanosalan bani hasomanta halani pangabakta atape ulang adong panusalan bata mangidah hasomanta halani lang ibotoh tene laho meneruskan nama dear na ibahin hita hubani so na agena ibahin na sumanta hubata manghihut kon pengalaman ni perpasalmen Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ibagas perguluhan ni si dia si ganupari bani panorang icia bangsa ai lang mapardiate bangsa ai lang rama nangihon jana bangsa ai manundalhon ahana gabi harosu ni nebata kunjon mane bata mangidah bahasa sasitong ni bangsa Israel sedo bangsa na setia tapi bangsa na tetap makorjahon dosa na sarupa marulak-ulak ay maasi porini PHP ni idabuh ne bata uhuman hubani bangsa ay ma halani sedia na lanalap lang mangarusi ahana adong ibagas uhur ni sedia ay ma isobut marhitehon ni pengalaman iman ni perpasalmen pun jadi hupaturut ma iya bani hengkeng ni uhur ni gabi ihut-ihut rosuh ni uhur ni ay ma ase ibagas perguluhan taon
gabi sada panotap doon bata ibagas tahun na baru on. Ibagas na mandalani tahun 2022 on. Toto marsormin duhita hubani pengalamanta. Hubani ahan adop masa ibagas perguluhanta. Bani panorang nasalpuin. Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon do hapeni. Gabi si pambalosi hita totap bani na bata. Halaniaha ijin hita marbalik kumbani na bata. Langadong bedalan lahumulak bata. Ay ibotoh ne batado aha motivasita. Ibotoh ne batado kumani siol hujahita malaka. Jana ibotoh ne batado aha nagabe rosuh ni uhurta. Ay maasim maningon ipamunang kita do tongtong ibagas perguluhan taon. Sedo rosuh ni uhurta tapi rosuh ni naibatama. Natoto ijon ma pergumulanta. Ijon ma pergulotolonta na maningon ipardiati hita ibagas perguluhanta si gano pari. Marimbang persoalan si ganup ari. Songon si panganon, si inumon, parhorjaan, pakon buhay ope naligan. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maninulungon lubih bagas ipardiate hita. Ase, barang ahapeni na ni horjahonta ibagas gulu taon. Ase tetap mahapeni sadalan hubani rosuni uhurni naibata. Napaduahon bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Totu ibagas perguluhanta si gano pari. Rosuh tumang duhita manangihon poda atape hata na madiyar. Tapi maningon takas idingat kita. Hata manangihon na mararti doay. Adong si hol niuhol ibagas dirita. Sonaha asedapotan jana marulih kita humbani aha na itangihon atape na itangar hita ay. Na ijon mabapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Asi ibutuh kita hapeni ahana gabi rosuh ni hurnine bata ibagas perguluhan taon. Maningon do hapeni bagas tumang panangihononta bani hatani naibata. Ase ibagas hatani naibata na itangihon hita ay ijay mahapeni jupah kita. Sonaha do naibata patuduhkon dalan bata. Ase ulang mardalan hita ibagas dalan harosuh ni uhurta. Ase timbal balik do ay tene bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ijin lang tangi hita bani hata ni nebata. Ijay mahita mardalan ibagas rosuni uhurta sandiri. Ijay mahita mardalan atapi mandalan kon rosuh ni uhurta sandiri. Jana rosuh ni dunia on. Tapi ijin marjuang kita tetap tangi bani hata ni naibata. Ijay mahapeni hita mardalan ibagas dalan ni naibata. Ay baha tumangdo bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas perguluhan taon na maningon si tangi hononta. Apakah ay na madear? Apakah ay na lang madear? Tapi yatas ni haganupan ay maningon do hapeni ipatotap kita uhurta. Maningon tanginando hita bani hata ni nebata. Ay marhitikon ni hata ni nebata. Itugutugu do uhurta. Itugutugu do pikiranta. Itugutugu do lakata. Jana itugutugu do hita. Lahumalakka ibagas dalan harosu ni nebata. Ay maase. Anggo sihol hita. Ase marguluh na marhamunangan ibagas pargulmiton ta si gano pari. Ibagas haganupan namasa ni do pakonita ibagas guluta si gano pari. Maningon do hape tangi hita bani nebata. Jana maningon do hape ni ipardiate hita
rosuh ni uhur ni nebata ase marhamonangan hita jana lakah tape langman lembang humbani dalan harosu ni nebata. Amin. Martonggo mahita. Sonai matongon Tuhan pangarapan apa malas ni hurnami. Anggo itangihon hanami matongon hatamu. Hamdu na mangacari hanami. Hamna manugu-nugu hanami. Jana hamdu humani. Na manorangi ur apa pikiran nami. Asi tetap lakah nami. Mardalan. Bani dalan harosuh ni hurmu. Asi ibagas sa ganjang niron. Ipaundos sa nami magguluh nami on. Asi hamma tongon na tetap. Na mambubahon rosi. Na manguluhon pardalanan ni kuluh nami sa ganjang niron. Ibagas gura nakmuton Yesus Kristus Tuhan nami. Calaman nami rapakon tonggo nami on. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni bata bapa. Apa persoalan ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bat haganupan ba penang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mo bat haganupan. Jana selamat mandalani guluh ta sa ganjang niron ibagas rosuh ni uhur ni nebata. Salam.